Enshonga egerugirira handuru y'abantu b'ebyange biherire kibira kya Karinju ahabwegomborera yarwo Burunga Chiyanga hamwe na Kanyabwango muri Ruhinda North mu district ya Mitooma abatwire barikweterera enduro wa MP w'ekyanga ekyo kandi uryo muhwezi wa speaker wa parliament Thomas Tayebwa. Abana tibakibyamba uko abazire nibarara nibabinusya kubaza kubinga enyamaishwa. Enyamaishwa barebe ejojo zonka konka it's beyond ejojo. Harimo MPC abamengwe ububuzi bw'abantu ni buragaramu aba mu kibwona mabunu bagenzi banje bo kwatana na paka kunkugamba nabo bakoreka ngo ayiba ku electric fencing at the sense of stinawo na ninganira na minister na mwen chairman yabagambira ngo ejojo zikazitaro echaziresire abantu birizi bo bakateka electric fencing ninjana zonzo zazo muri kiko ngo bareke tuzenkayi shume tiyanga abarukujunanwa hanyamishwa borekero ko barukwija kushitama ombwire butari bwahari bakareba ko batanga enyamishwa ezo ubutagaruka ko batahirira kandi abasisikarirwe byabo bakaba binegugarurizwe byabo wareba ekitimba nacho aha mizi gari na nemiteja heri twaza kuteka ekitimba twatenda tuteke eiza kuno yombantu ninga kuriya harumpaka secho ntuje kuyija tubanze tuganire nimwe twikirizane aha kubasakuze ekitimba nenkahi. So icyaba ni cyetaga kugira ngo tugaruke mu regulations police tugiye tukoze sabebenge mushabangu imwaba abantu batese byo gukora mutese bintu ebigomerwa mubona akwane bagure embuzi tizikayi kabona kana abo kuva kuzagura embuzi bahanike mihendo ushange embuzi bajibare mutwara 3 kandi embuzi eje wazano mukatare neyo giye mutwaro 2. Minister w'ihanga habwe by'oburambuzi ahumuriza abatura ngo ebiraganisibwe byona nibyija kushikirizibwa. Ebi byona nsango ya mwine kunuya mutume you send us those papers so that we can conclude them in the first week of May. So bazaro committee zo zintu bazayo no kuzita bazita ati mu mwazanga mukaja kicenda kubanazo uranga yagaruka agashango musaro mwima abantu mweka atari munyamisho inakazo mwiguru bimwe habyange bitwire biri kubona abonesebwe nyamishwa birimo Ruzonga umurindo rumo mugomborera yarwo Burunga Chunje Rutobo Kachimba Chiyanga n'ahandi Gasha kwa Ben Muhozi.